ngase phongkhiba tongan tongan ba manipuri si phongsing dagi maroi bi ipausing myam na thamjigi ahanbada naharol gi thaudang poksi dagi khonggasarga lana district thajindana ba minister na warning tourakhre state government ki ayabi yaudana kanagumba amatana hanadagi lairib district boundary singi wangmada khul anawba tasinduna lana district thajinba tabiganum masina ekoi masel gi marakta misunderstanding tholokna ba masa am oiragani government ki order in the basic blog weba akanba se rak pangani haina CM minister CM Biren ma ke Facebook post ta mari laina ba khudimak ta warning tarakli amaromda ngasi CM secretary ki cabinet holder CM minister na share loduna mathang sei english singaniga kungo humdo gi February thada Imphal G20 presidency pangtokadoriba sigi CM sariba singi matangda amani leba sigi president Draupadi Murmu state asida lakna ba tharang toriba sigi matana kanakre Miphamadura state asigi G20 presidency host oiduna pangtokadoriba sigi CM sariba sigi matangda review tokhi presidency agency manung state asigi oina tongan lamsingda leiriba potential sing promote tawba madi malem gi miyam da utokani haidi atopa meeting amadana CM minister na MLA amadi PIT and the NPS ki case sing pending leiriba sing asi athubada dispose tawbigi matangda DCM sum police official sing mi pampang thokre haina pausna makatari atopa pawmana ibetombi gi mi hat bobi masana maralia zakre laikai digi tantokre hawkibi December 19 gi numidang FIFA World Cup ki Argentina sum France ani gi marakta sanakiba final match yenglingai da maikai khangdana kaplakiba nomai maruna panbadigi singjamai wang begebati laikai digi leisram ongbi ibetombi laikidabigi thawdo aduga mari leinana police na photkraba khangembam bobi masana maralia zakre thawdo asiga mari leinana GSC minister go unaduna memory na pishinkre mara leiraba bobi laikai digi mapunchi supa tanthona ba warep lokre ngasi GSC gi miyut singna minister CM Biren go unaduna memory na pishinkiba aduda minister gi maikai digi thawdo yamna lebakthibani thawdo aduna laikhidrabagi imung manung amasum sagai natagi awabada mahaksu saryari thawdo aduga mari leinana singna bami amasu police na fogatuna investigation sataba hore mara leibami edugi matakta sarkar gi maikai digi lokatpam tokpa action sing sapsana lokatkani loinana laikhidrabagi imung manung nisu sarkar gi maikai digi pangbiya ba mateng sing pangani haina safungdokhi JC na ngasi CM minister unakiba dura high school kendra gi MLA su oiriba assembly gi speaker TS Saitrabata su yakhi JC gi mute kangbu odun CM minister ko unaruraba matung laikai goeba mifam amasu pangthoktuna tungan warep ahum lokre mifam aduga mari lainana JC gi convener SH Sikandar Sharma madi convener case ongbi Premila anina sahi tawduna thadurakpa sior mana haidibadi ngasigi mifam aduna ashi boxang laudringaida JC na mihatpa khangema bobi Elias Devakanta gi imungda satuna mihatpi gi imungi mioi amata mihatpi gi yumda letaba loinana mihatpa case bobi na pairamba u karbar gi thabasi ashi boxang laudringaida matam supi gi oina thingjinba mihatpa bobi matam supi gi oina laikai digi tanthokpa case bobi na laikhidrabi gi imungda lupa lakh yangkai pihanba hariba senpamasi laikhidrabi gi surat nangnaba pihanba haina GSC na amat oni yanare senpamasi pidringaide mihatpi gi mingda leiba property pumba GSC na pashinba mihatpa case bobi gi yum inkhol natragana malsang yaikai thingaiba natragana amangata tholakpada GSC ga mari leinada haibsini mifam adu loiraba matungna miyamna mihatpa khangema bobi gi yumna thomjinduna maki yum so lona na bohonabada police na thingmari nakalani gi marakta awai khum tawnaki police ki mekai digi mara leiraba bobi pharaga leiri maki mathakta aini lokat phum tokpa thabaksing lokatkani bobi mara leiraba su maki imungi mara leitaba miyoi kaya adu awa khumna tahanbari sumloi laikai na yum so lon gani haibadu tawbiganu haina su khasawnaraba miyoi aduda takshinki adubu GSC gi mekai digi mihatpa bobi gi imunung gi miyoi amata laikai sida leibi yaroi mi leitraba maki mayum so lonsin gi haibani irang sagat ki haibnati irang sagat ki haiba tarabadi ngarang na satharmayai mara leite hairiba maki imung manungi miyoi singadu uraga amuk hena asawba pongani mamangna bobi na asiguma case ase ohum mari raksata kiba matamda imung manungna sumthona bokhona hodriba karigino laikai na irang toge hairabadi bobi gi mayum hanana maithadawamba yare GSC natragna police na bobi gi yum kayam kuina ngak senduna leiba ngamgadribno GSC gi miyoi loinamak natrabas miyoi amanika salaga maki yum masi sholon gi hapni bobi gi leiriba lanthum
योंथोक्लगा असीब इमुंग जीएसना वरेब लौखिबा सेनफम मत पीगदबने सेलगा असीबगा मंतिकनबा याबा होनदि युम सोलोनगे हाबा यादरब असीबा सांग लौरे असीबा सांग अदुसु पुलिसना पोलोय हौबिरो बॉबीना मियाद असी अतमनना सतखिबनि फिबम असिदा पुलिसना अथिंगबा पीबा ताराबदे लाइसेंस गन थिंगो हाबा खोलाव लाकनि हाई कोर्ट की जज कोटिसोर नोंमैना काबखिबदु लाइसेंस गननि इमुंगदे लेबा मी शिरबा फावबा पुलिसना कनखतुना थमनबा होनरिबा करिकिनो हाइना पेनबा वफम क्या फोंदोकी अदुबा पुलिस की मेकेदिगी मखोइदी चीफ मिनिस्टर की याथंग मतुंगिना लाकने पुलिस लैरगा इरांग थोगलाबदि करी कानारि हाइना खोसावनरबा मियाम अदु मफम अदुरिगी होइदोरखि अदुबा मियाम की मेकेदिगी इरांग तौगे हाइबेनते हाइना पेनबा क्या लैरबसु मफम अदुरिगी थोलखि अदुबो बॉबी की युम हौजु पुलिस नाक सेंदुना लेरी जेसी की मेकेदिगी सोसीवाक्सा हौजु फावबी ओइना लौद्री हाइना सुपाउसना फोंदोरक्ली मकासा थरक पोइना तो पावमना नागालैंड को ना एनएसएन आईएम की मुइबागा नकनबा अनि समन्तोक्रे एनएसएन आईएम ना यामना वेल ऑर्गेनाइज ओइबा मोंगदा मियामदगी नमहादुनु सेल खाइबगी थबक थोंगसिंग चथबगा मरी लेना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ना फाइल तौरखिबा चार्जशीट युमफम ओइरगा नागालैंड की स्पेशल PLMA कोर्टना एनएसएन आईएम की जनरल सेक्रेटरी मुइबागा यामना नकनबानी कोर्ट एपियर तौनबा समन्तोक्रे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशंस कंप्लेंट चार्जशीट फाइल तौरखिबसिंग अदुगी मनुंगदा एनएसएन आईएम की सेबस्टाइट कर्नल्स ट्रेजरर रयिंगलुंग नासांगरंगवे एलाइस पेला नासा जामिया दिमा की लुइनबी रूट चावांग यावरी दिमापुर लेब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PLMA कोर्ट ना मियुएनएसी की मथक्ता नोटिस इशू तौदुना एक्सटोर्शन केस के मरी लेना कोर्ट असिदि एपियर तौनबा खनखिबनि मनी लॉन्ड्रिंग केस असि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ना NIA ना मखोइद रजिस्टर तौरखिबा FIR अदु स्टडी तौरबा मतुन फाइल तौरखिबनि NIA की चार्जशीट अदु हाइरिबा इनेसन IM की टेररिस्ट गैंग सिंगसिना मणिपुरदा वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सटोर्शंस रैकेट हांगदोक्तुना गवर्नमेंट की फंड क्या लहलुबसिदा डाइवर्ट तौरी इनेसन IM ना मणिपुर रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सिंग पैखलिबा कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंगदगी ट्रिब्यूनल युएबा थवोंग क्या सथदुना नमहादुनु यामलबा सेनफम क्या खाइरि अमसुम NIA ना पिखलखिबे FIR सिंग अदुगा मरी लेना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ना मखाताना इन्वेस्टिगेशन चथबदा मणिपुर की तमेंगलोंग सेनापति उर्कुल अमसुम चांदेल गुएना हापलिबा NSN IM की इंचार्ज सिंग सिना नमहादुना खैगलिबा यामलबा सेनफम सिंग अदु लुबसिगी सेल्फ स्टाइल कर्नल ट्रेजरर्स नासरंग बेद रिपोर्ट तवी लोइनना NSN IM की डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सिंग अदुना तुंगान इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंग अदुदगी मखोइन खंगलखिबा यामलबा सेनफम सिंग अमदि मसिगी डिटेल्स सिंग अदु ट्रेजरर नासरंग बेद समिट तवी लोइनना एक्सटोर्शन की सेनफम सिंग अदु नासरंग बेना हाकथिंगना कलेक्शन तवी मियामदगी नमहादुना खंगलखिबा यामलबा सेनफम सिंग अदुगी अयाम सरुक्ति कलेक्टिव लीडरशिप की डायरेक्शन मतुंग इना सिजनै लोइना एक्सटोर्शन की संफम अदुगी सरुक खरना NSN IM की ट्रेजरर नासारेंग बेगी लोइनबी रयिलुंगी ममिंगदा हांगबा बैंक अकाउंट डिपोजिट तवी NSN IM ना सथरीबा क्राइम सिंग अदु लोसिननबगिदमक्ता डिपोजिट की सेनफम अदुगी म्यूचुअल फंड अमसुम इंश्योरेंस प्रोडक्ट कया सब्सक्राइब तौबमदि अलायंस रेलियांग की मिंग लैसिनबगी थवों कयासु जाथै हाइरिहनसु पाउसना मखाताना फोंदरकली मखासा थरकपोइन सनालेबा पॉक्सीदिगे तोप मरुइबा पाउखरनमु माउगी महिरो यंखगी मंगा अखनबा फ्लाइट अमदा दिमापुरदगी इम्फाल पुरखरे गजोरी मणिपुर की ngंखै मनुंगदा लैबा येनफम थोक्तबा लमनि दिखो मणिपुर की माउगी खुंजासिंग नागालैंड की अंगामी ताबम फमसिंग संगबा यारो हेना सापोना थासी की तरगा मंगादिगे अथिंग थमखिबदिगी दिमापुर माउगी महिरो कया मरु पंदुना लेरखिबदुंग सि मणिपुर लेंगाना अखनबा फ्लाइट अमा थौरांग तौदुना माउगी खुंजा यंखगी मंगा दिमापुर इम्फाल एयरपोर्ट पुरखरे लोइना खुंजासिंग असि मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस अहुमना माउ फाउबा अमुक थिंबिखरे ngase pung 13 makhairom tarakpada फ्लाइट वीक अखनबा फ्लाइट अमदा माउगी महिरोय कया मरुम इयावबु खुंजासिंग असि इम्फाल एयरपोर्ट थुंगखिबनि मखोइना थुंगखिबा सिबु माउ काउंसिल प्रेसिडेंट सहेनी माउ स्टूडेंट यूनियंस माउ इम्फाल मार्केट कोऑर्डिनेशन कमिटी की थौमिसिंग अमसुम माउ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की MLA लो सिद्धि खोना तरामनोखि तुंगना माउगी खुंजासिंग असि चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट सतुना चीफ मिनिस्टर सु मफम अदु हराउतियामनोखि हिरामसी की मतंग दिमापुर की इम्फाल लापदा यौरखिब माउ स्टूडेंट यूनियंस दिमापुर की प्रेसिडेंट शामुएल्स कापेना पाविसिंग हाई सापो यथिंबसिना मरमोइदना माउ खुंजासिंग दिमापुर नुमित मंगानी की ममांगदगी पंदुन लेरखली अदुमैनम खुंजा खरदि दिमापुर की पेरेंट्स फावरगा
maram taba lambi isida sakhiba khrasi yaukre adubu hariba lambi isi yamna koithokpa madi yamna phibam sadabana nongmada gari masing yamna sienmi koithokpa leitri maram isina dimapur leiriba miyam si mauda halaktuna mayum Christmas yawbo phangdabigi phibam da lakhi adubu mau council mau student unions mau Imphal market coordination committee na singba tungan ba CSO sing amasum mau ACG MLA losi dikhona kanokana biduna mahairoi amadu khunja sing sina thengna kudong sadaba sing si Manipur gi minister gi nakong yon bikhibani masigi tungda minister na mahairoi sing idam yeng biduna akanba flight asi lainga na asang masel punamak putholaga singbirakpani masigi damak minister bu hainingai letna thakali flight asigi seat capacity asi humdrani adubu kudakta arrange torako oiba maramna miyoi humpu ga turuk tongduna lakna bagi list pisin ke adubu airport yawbada khudong sada bakharasu yorakpadi yengasi gi oina miyoi yangkhai ga manga flight asi da Imphal phawbu lakibani hauzik jiksu dimapur da mahiro yawna mawi khunja sam hena pandun lehori makoi se tungan atop lambi sin da lakna ba tharang tong haubusu I hauri haidi permission hangbo hangi pakum pi duna makna hai Guwahati Shillong Kolkata na sing tungan state sing lagi train na masum bus ki kuthangda Dimapur phawbu laktuna panduna leiriba mawi khunja sing asigidama hauzu phawi oina Nagaland lainga na karigumba makhalamati gi miyeng sangbira praitri loinana matam sangna pandhatuna leirakpa maramna khudongsadaba kaya marum bayokna hauri maram asina atuba matamda watpu asigi oration praktuna khunja sing asigi awaba kokna pa mari lenaba singna miyeng sanghaningi Mahiroi sing adubu op lakhibi MLA losi dikhona permission hai sapona makhoi gi haina claim toriba Kajuri gi area si political gi map to Manipur gi ngam khai manung na khai sing lei haba khangna bani loinana traditional boundary go ina suma pamasi mau gi haina mamangai digi rerak labalamni masida sayena ba leiriba si maram thokte Watu wasi oration ma purana bidam Manipur lenga ki mai kai digi yamna kana honari Southern Angami gi area si Nagaland gi oina MLA ani leiri haidi MLA ani asi su ma ka itatana pawphong duna watu wasi oration ama lekhai tana bonari marak sida su pangbe ba mating pangani khunja singna mayuk nari bu khudong sa da basi ubiduna se minister na akhana ba flight na tharang tawiba sigi damak su hainingai leitana thagale haidi atopa pawman state sigi medalist sing da piba sil gi mana hengalagani CM Ani thokpa lup sing unaroi minister sing su unabigeno Manipur gi Commonwealth Games amasum National Games the medal lorak sanaroi sing lenga na puning thogatuna piba senpam roinana ko sing da piba senpam si hengalagani hana se minister nongthongbam bereno laukokre handak to Gujarat pangthoki ba kunthra ga taruk suba National Games amasum Shillong na pangthoki ba ni suba North East Olympic Games 2022 da saruk yaro ba sanaroi sing bu okgi toramda se minister makhatana hai matam amar youth affairs and sport ki minister gi sas puring and state asigi ani thok sports association amatagi mihut sing unakhide loinana haujik su ani thok association gi mihut sing unaroi minister ataina su unabigano Khumalampak sport complex ta pangthok pa thoram madu se minister na hai Commonwealth Games the medal loraki ba sanaroi sing gi marak ta gold medal loraki ba sanaroi sing da hana lupa lakh taraga manga piram madu lakh kunde hengekre Silver medal loraki ba sing da lupa lakh tara piram madu lakh taraga manga re hengekre loinana saruk yakhi ba sing dana lupa lakh mari piragani National Games the gold medal fonglaki ba sanaroi sing da lupa lakh ahum piram madu lakh manga da silver medal fonglak ba lupa lakh ani piram madu lakh ahum amasum bronze medal lorak ba sing da lupa lakh ama piram madu lakh ani piragani masigi loinana team event gold lupa lakh tara piram madu lakh taraga manga da silver da lupa lakh manga piram madu lakh tara da amasum bronze da lupa lakh ahum piram madu lupa lakh manga hengalagani loinana coaching da piba gold lupa lakh manga piram madu lupa lakh taret silver da lupa lakh ahum piram madu lupa lakh manga da amasum bronze da lupa lakh ama piram madu lupa lakh ahum da hengalagani hadi Tharamadu minister makhatana hai mana mamang ki tamni sport minister in charge oina puring state asigi leiriba ani thokpa sports association amata unakide haujik su ani thokpa sport association amata unaroi atai minister sing su unabigenu haina su paushna makhatana fondoro du mem tendakna asumna thamjaramge makasa tharak poina to papam covid positive oiba sample sing genome sequencing tonaba khankhre Malem goina COVID license sandorop ki sang wakhalak liba sig yenglaga India ki oina su state kudimak nauna COVID positive oiba thengnaraba sample sing genome sequencing to bigi sang wakat hanaba central government khankre iramsigi matang Union Health Secretary Rajesh Bhusana India ki state amadi Union Territory sin khuyek piduna thap sirol amadhai Malem goina hauji Japan, South Korea, Brazil, China, and United States now COVID license sanduki sangyam no wakhalakri maramasina leba sidagi license parks na sandura kadabadagi kalhauna baningthi na khungul libi ki tangai padabale masina leba sida anoba beren makhalama
ꯆꯪꯂꯛꯂꯔꯕꯁꯨ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯈꯪꯗꯣꯛꯍꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯇꯦꯟꯇꯪꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ 5G ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ 5G ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ एयरटेल फाइव सर्विस अखनब ऑफिशियल CM सेक्रेटरीट लॉन्च तौरगनी थौरम चीफ मिनिस्टर नोंथोम बिरेन सरुक यागदौरी हाइनसु पाउसिन मखाताना फोंदोरकली मखासा थरक फोइना तो पाउमना वाटर सप्लाई स्कीम साननब ओरे इगम तमखिबा था तरुक फारब फाव थबा अमा तहौरमदबदा MLA Santi मई हौना साउखरे मोइरांग अमदि कोकता मियाम अफब थकनब इसिंग फंगनबगिदम वाटर सप्लाई स्कीम सिंग सानब हौखिबा मे तरुकता ओरे इगम तमख्रब फाव स्कीम सिबु सुरिबा यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पु MLA मोइरांग थोंगाम शांतिना मई हौना साउखरे ngasi moirang AC gi manungna paikhalliba water supply scheme sing yengsingi kongsata thaba amata hauduna lairambadu ubada MLA thongam Santina hai new development bank ki sentang makhara lagliba kumja english ngani kungamari phawgi manungda manipur gi miyamda afaba thakna bi sing phangana ba paikhalliba water supply scheme sing manungda hawkiba me tarukta ore uyum tamkraba moirang water supply scheme amasum Kwaktas water supply scheme ani si tha tare rom pharaba phawba thaba amata paikhatna lairamni besi Unipro Techno Infrastructure Private Limited Manipur lenga miyam amasung moirang miyam bu singnabani Prime Minister Narendra Modi gi manglan oiriba kumja English nganiga kungamari phawgi manung leba sigi miyam bu afaba thaknabi ising phangalagani haina mangliba manglan adu moirang amasung kwakta gi oinadi mang phawnaba ngamgadaba mande hiramasi gi matangda PSE Minister amasung Commissioner su paw pikre Jal Jeevan Mission gi phajakhrabi scheme si moirang amasung kwakta dadi thaba amata paikhat piramdre Unipro Techno Infrastructure Private Limited hairiba lanai company asina tha nipan gi mamangdagi work order paiduna laikhrabani scheme asigi manungna moirang water supply scheme gi oiriba water reservoir asi repairing tawbusi yauribani tha nipan suraba phaw water reservoir adu phawba repairing lusindan lairamle aduga thangjing singdagi ising lakpa moiriba intake point su saramdre ising pinaba pipeline su tinglamdre company asina tawriba thong si manipur lengam su miyam singnabani hiram sigi matangda company asigi Bisnupur district project manager oiriba miyoidigi commitment loba pami MLA na makhatana hai kokta gi water supply scheme sanabagi lamleiti habidigi kokta gi miyam bu afaba thaknabi ising phanganabagi dama kokta municipal council ward number 8 ta leiba mamal yam khrabat lawmora ama PHE Bisnupur division da kattuna mingsu on khrabani hairib lawpham si yon ba lambi su lawma pu oiribisingna katokhrabani adubu leibak thibiding asi paw water supply scheme si sabagi mami ama phaw tadri hiram asida scenery ba PHE gi official singda tainagani amasum official singna piba commitment adugi matungina thabak haudaba tarabdi moirangi miyam loinana MLA masamag yauna ihau sangsingani mangna MLA oiribasi ACC gi miyam gi mihut ama oinani maram aduna miyam gi gefna thabak tawgani henisu pausna makatana fongdurakli makasa tarak point hoyelan pawrige to pamaruiba pawm election petition sing MLA Nalini gi mathakta Radhakishona file torakpa petition gi issue frame thore ngasisu MLA taraga mathugi mathakta file torakpa election petition taragumdagi makha taba oyel sathagadori Taranithu Suba Manipur Legislative Assembly gi mikhal pangthoklaba matung masigi result lauthorakpa panthadana mai paklaklaba MLA kuntra gi mathakta tongan ba election petition kuntra ga taruk file torakhiba gi manungda ama withdraw tawkhraga lemawri ba election petition kuntra ga manga gi manungda yauriba Kuringa mga oinam assembly constituency gi MLA irengmum Nalini masum atopa respondent mga gi mathakta mikhal adura mire poikiba Loistram Radhakishona petitioner oiduna file torakhiba election petition gi aroiba wayel sathanabagi dama High Court of Manipur na issue sing frame tokre High Court of Manipur da wayel satharagli case kuntraga mga gi manungda ngasisu court asigi tungan bench singda case khara list tawduna lokhalaga makhata bu wayel sathaki masigi manungda El Radhakishona I Nalini masum atopa respondent mangagi mathakta file torakhiba election petition number 21 of 2022 yauna MLA I Nalini na El Radhakishora masum atopa respondent mangagi mathakta file torakhiba election recrimination petition number 14 of 2022 masum miscellaneous case election petition number 95 of 2022 bu justice anthem bimol ki bench ta pulap list tawdun lokakhi court matter singa sigi matangda Party punamaki mood sin ma council singi submission sing taraba matungda election petition sigi aroiba wayel gi saruk sathanabagi dama issue sing frame tawhibani aduga kona frame tawrabi issue sing sigi wayel satharakwa witness oina saruk yagadaba
केस की पार्टी पुनमकी विटनेस सिंगी ममिंग मथा मसम मथौ ताब डॉक्यूमेंट सिंगना मथंग थागी तरागनि फावगी मनुंगदा सामी तरokna बकोना डायरेक्शन पिखी पनबे याबरी वोयल सथरगली इलेक्शन पिटिशन सिंगी मनुंगदगी हानना पिटिशन खरगिसु कोर्ट की मेकेरी इशू सिंग फ्रेम तौकी लेखरबनी मकासा थरक पोइना पोना फम पॉक्सी दिगे तो पावम नागालैंड की असेंबली मिखल थिंगना बलेमनखरे तोखाइब स्टेट ओइना फ्रंटियर नागालैंड CM हाइब डिमांड इज द नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO न इंग्लिश सिंगनी कुनगो हमदोरे पांगथोकदब नागालैंड स्टेट असेंबली मिखल बॉयकॉट तौनबगी वारेब अमुक हन्ना सेशननखरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स महागी मेंबर ओहमना साबा फैक्ट फाइंडिंग टीम अमा तोखाइब स्टेट की डिमांड से स्टडी तौनना हंदकता लकलंबा मतुंग एपेक्स ट्राइबल बॉडी ENPO ना निंथुकाब नुमित इमरजेंसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग अमा पांगथोखरे ENPO की प्रेसिडेंट आर Sakipiyu Sangtamna फोंदोखिबदा अखोगी तोखाइब स्टेट की डिमांड से फंगद्रिबा फावब सेंट्रल नत्रगना स्टेट की मिखल अमतर सरग्यादनबा सेसिगी ऑगस्ट 13 लौखिबा वारेबदु अखोइन अमुक हना सेशनले मिफमदुना डिमांड फंगद्रिबा फावब मिखल मखल की खुदिंगमकी कैंपेन तौब थिंगनबा अमसु मथंग सैदा पांगथोकदबा लैरिबे असेंबली मिखल गिदमा नॉमिनेशन फाइल तौब थिंगने हारि रीजन असिदगी करकपा लेजिस्लेचर कुनफाम थादोनबा ENPO ना खंगनगद्रा हाइना हंगबा मदमांग हाइ मसी मखोइगी अनिंगबा अपामगी मखापोन वरेप लौजसनो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स महागी टीमना मिफम पांगथोकपदा ENPO की मेकेदिगी मखोइगी वेबा ग्रीवेंस सिंग पुखरपग लोइनना तोखाइब स्टेट अमा फंगनबगी डिमांड अदु अमुक हना तक्सिनकी पाउश लुशलकपो सनबगी पाउसिंग म्याम इसेल एक्सप्रेस के लोक सरकारना अपडेट थमजगे FIFA वर्ल्ड रैंकिंग ब्राजील न वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लेहौरबसु टॉप स्पॉट अमुक हना लेखरे अर्जेंटीना न कुमजा इंग्लिश मसमपन मार्फुगा तरुकी मतुंग अहानबमदी ओवरऑल अहमलक सुबोइना नोमाइजिंग निमिता FIFA वर्ल्ड कप टाइटल लौक्रबसु ब्राजील न थास की FIFA वर्ल्ड रैंकिंग दा मखोगी टॉप पोजीशन दा अमुक हना लेखरे ESPN की मतुंगिना ब्राजील ना बेल्जियम बु नमहलमख्रब मतुंग सैस की फेब्रुआरी थादगी टॉप स्पॉट लेखि ब्राजील ना टूर्नामेंट की क्वार्टर फाइनल लेहौरबसु अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप माई पाकपदुना हौजु फाव मखोइबु नमहनबगी मतिक साबा हाइबदु ओखिदि ब्राजील ना टूर्नामेंट दुदा मैच अहु माई पाके मसुम कैमरून की मयक मैथिखि मखोइना क्वार्टर फाइनल क्रोएशिया की मखुत मैथिख्रब मतुंग ग्लोबल फुटबॉलिंग इवेंट की मपान तोखि अदुबो अर्जेंटीना ना गेम मरी माई पाखि सऊदी अरेबिया की मयक सनखिब मखोइगी ओपनिंग गेम्स कक्तदा मैथिखि फाइनल द मखोइना फ्रांस पु पेनाल्टी द मरी अनि द मैथिब पिखि अर्जेंटीना ना कुमजा इंग्लिश सिंगनी कुनग मथुइदा कोपा अमेरिका अमदी मसिगी वर्ल्ड कप असि लौख्रबसु नंबर 1 ओइबदि ngमखिदि अमसुम शूट आउट द माई पाकपसिना रेगुलेशन टाइम द माई पाकपदिगी रैंकिंग पॉइंट खरा ताथना फंगली फ्रांस नत्रगन अर्जेंटीना ना एक्स्ट्रा टाइम की मिनिट 13 फावब मिनिट चामग कुनगी मनुंगदा माई पाकलमलबदी मखोइना नंबर 1 लेरमगनी अर्जेंटीना अमदी फ्रांस ना मफम अममम कखलगा मथंगसिना अनिसुब अमदी अहुमसुब पोजीशन द लेदि ग्रुप स्टेज लांथोप ngमखितब बेल्जियम ना मफम अनि कुमथरगा मरीसुब मफम द लेदि इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल फावब संगमखिबा दुगा मंगासुब मफम द लेंगदन लेखि फेलो क्वार्टर फाइनल नेदरलैंड्स ना मफम अनि कखलगा तरुकसुब द लेख्रे अहुमसुब मफम द लेखिबा क्रोएशिया तरेसुब पोजीशन पिखि मखोइना टॉप 10 फावबगी मनुंग ख्वाइदगी मफम वान कखतपति मोइखि मखोइना मफम मंगा कखतपंगमखि अमसुम इटाली द क्वालिफाई ओइब ngमखिदबगिदमा हानदगी कुमथरगा नेपाल सुब पोजीशन द लेखि पोर्टुगल ना अहोंग मत लेतना मपन सुब पोजीशन अदुमक लेखि अदुगा स्पेन ना मफम अहुम कुमथरगा 10 सुबद लेखि मोरक्को अमदी ऑस्ट्रेलिया ना मफम 10 मत खतपंगमखि मोरक्को ना वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल संग अहान अफ्रीकन टीम ओइखि अमदी अहुम सुब मफम गी प्ले ऑफ द क्रोएशिया की मुकुत मैथिख्रब मतुंग मरी सुब पोजीशन ताकि अदुगा ऑस्ट्रेलिया ना फाइनल 16 फाव संखि मोरक्को ना नंबर 11 सुबद लेख्रे अमदी टॉप रैंक अफ्रीकन टीम सोइख्रे अदुगा ऑस्ट्रेलिया ना 27 सुब पोजीशन लेदि कैमरून ना ब्राजील बु मैथिब पिखिबा अदुना मफम 10 कखलगा 19 सुब पोजीशन लेखेनसु पाउशन मखातना फोंदरक्ली अमरमदना कतर वर्ल्ड कप 2022 दा गोल सामग हुमद्रागन फिचंदना पुवारी सेमखि फ्रांस अमदी अर्जेंटीना अनि की मरक सनखिबा फाइनल मैच ता गोल तरुक सनखिबा दुना सेयसी की टूर्नामेंट सिदा गोल सामग हुमद्रागन फिचंदना वर्ल्ड कप की पुवारी सेमखि हौकिबा कुमजा इंग्लिश संग समापन मौद्राग निपान अमदी कुमजा इंग्लिश संग तरागा मरी की टूर्नामेंट दा गोल सामग हुमद्राग मथिचंदना रिकॉर्ड थमखि कुमजा इंग्लिश संग समापन मौद्राग निपान फ्रांस पांथोखिबा वर्ल्ड कप अदुदा हौजिक गेम
humfuga mari team kuntragintri format oiriba sigi ahanba edition maki kumza English singa kunga turki World Cup ta anobo record amuk thamnaba yari masida saruk yagadaba team ni fuga nipan da saukthokhtuna game marfu natragana samaga mari sanaraba yari numaizung numita pangthokiba final da Argentina amadi France na extra time power goal ohum salaga draw satuna record thamki Lionel Messi na Argentina ki dama goal ani sanki amadi Kylian Mbappe na France ki hat-trick khangki masi kumza English singa maga samapan humfuga taruki matung ahan World Cup final ki record suaki Argentina na penalty suk after 4-2 mai pak tuna ohum nak suba title lauki masi na thangna na goal taruk san kiba anirak suba final suaki Russia na pangthokiba tu France na Croatia bo mari ni da maiti papiki Qatar ki game as the goal san bigi sang sat asi 2.63 weduna kumza English singa maga samapan yang kai ga mari gi Switzerland na pangthokiba edition adu da game ama da goal san kiba gi sang sat 5.35 weduna World Cup ki record tham kiba du gi name na laikhen spali hausuku ni di myam pawk samatang sa lusinjara game as myam puna no ba update ngai minasi